Yo novi lɔlɔ̃tɔwo le eve nyigba nukpɔmɔ la dzi me do gbe na mi le míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Dzidzɔ tɔxɛ aɖe wònye nam be nye kple mi míegava do gbe be míaku Mawu ƒe nya la me, Mawu ƒe nya yi ke nye akaɖi le afɔ nu na mi eyi ke nana be mi mazɔ le viviti me o ye mi madze efutɔwo ƒe nyame o ke fofo mavɔ gbe ɖe mi da kpe nɔ miasɔ ŋkeke sia akɔ da asi nɔ le gaƒoƒo sia me. Mawu nu siwo katã tɔ dɔmenyo kple amenuvela ƒe Mawu kafukafu kple akpe dada ye dze na o le gaƒoƒo sia me fofo. Miekafu miedo wo ŋkɔ ɖo dzi, miekafu o elabe wònye nu siwo katã tɔ to wo amenuveve me ye miekpɔ ŋkeke sia. Fofo mavɔ gbe ɖe nu siwo katã tɔ, Mawu nu siwo katã tɔ nɔ kpli mi le gaƒoƒo sia me. Wo gbɔkpɔkpɔ ƒe ŋusẽ ne wòaƒo nu to wo dɔla dzi na wo dukɔ ale be ame siwo katã le viviti me ɖa ne woava kekeli me. Mawu mavɔ gbe ɖe kpɔ nublanui na mi na se míaƒe nu vɔ̃ ke mi elabe míedoe dzesi be esi nyi vɔ̃ le wo mu la eye nyi esi míewɔ la ye ta fofo kpɔ nublanui na mi nakɔ viwo Yesu Kristo ƒe ʋu nasɔ klɔ míaƒe nu vɔ̃, nasɔ klɔ míaƒe nu vɔ̃ eye nana míakɔ tsitsitsi abe aklala nene. Fofo miesɔ emɔ siwo katã míekɔ dɔ sia wɔma kɔ le asi me de nɔ be wo gbɔgbɔkpɔkpɔ ƒe ŋusẽ ne wòaɖo emɔ sia woanɔ woƒe kpɔkplɔ te ale be gbɔgbɔ baraze gbɔgbɔ kliko gbɔgbɔ mado Jesu Kristo ɖeke makpɔ ŋusẽ aɖu mía dzi le gaƒoƒo sia me o. Miakafu miado ɖo dzi to viwo Yesu Kristo me. Amen. Yo nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me do gbe na mi le míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Evia le yi ke megblɔ va yi nenema dzidzɔ tɔxɛ aɖe wònye na mi be míegava do go be míaku Mawu ƒe nya me be míagana be akaɖi sia nanɔ sisi ne wòanɔ keklẽm ale be ame siwo katã woanɔ viviti me la aɖewo ɖa le viviti me ale be futɔwo megakpɔ ŋusẽ ɖe wo dzi o, be futɔ ƒe gbogbo megakpɔ ŋusẽ ɖe wo dzi o. Ye ta dzidzɔ tɔxɛ aɖe wònye na mi ye miele dzi yi ge le venyigba dzi, miele dzi yi ge le venyigba dzi eye venyigba aɖe gbefa Kristo ƒe nya la, Mawu ƒe nya la. Venyigba miaƒe enukpɔmɔ la ye wònye ta ne miele kpɔm la míahã miele dzidzɔkpɔkpɔ me eye ne mieva venyigba dzi koa ke miase agbenya miaxɔ agbe si yi ke ana be miakpɔ gome le dziƒo fiaɖuƒe la. Ke nɔvi lɔlɔ̃tɔwo míaƒe nyata egbe nye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe nye míaƒe enyata egbe. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Eye nenye le nu ƒom so Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ŋua, ame geɖewo sena ʋuu ko yewo gblɔna be ŋutikɔkɔe gake nu ka tutue nye ŋutikɔkɔe eye nu ka nye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe o. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe nye ale yi ke Mawu ƒe kɔkɔenyenye yi ke le Mawu si le Mawu me, si le Mawu ye Mawu ŋutɔ ale yi ke wòkɔ be eɖi ɖeke mele ŋu o. Be míaƒe Mawu la, nu vɔ̃ ɖeke meli eƒe agbe me o. Be nu siwo katã le eƒe agbe me la ye nye enu yi ke nye wo katã wonye enu kɔkɔe eye míaƒe Mawua eŋuti kɔ. Ye ta ne míele kɔkɔenyenye gblɔm la, kɔkɔenyenye ɖeke meƒo ta ne Mawu ƒe kɔkɔenyenye o. Kɔkɔenyenye ɖeke meƒo ta ne Mawu ƒe kɔkɔenyenye o eye kɔkɔenyenye ɖeke mesɔ kpli Mawu ƒe kɔkɔenyenye o eye Mawu ƒe kɔkɔenyenye la ƒe dzesiɖoɖo la kple eƒe gɔmesese la menye mi amegbetɔwo le ŋuti la me ƒe nugɔmesese wònye o ke gbɔgbɔ me míanɔ hafi míado dzesi Mawu ƒe
kɔkɔe nyinyi mawu ƒe ŋuti kɔkɔe afi míado dzefi yeta míayire esia dzi míahlẽ Mose ƒe agbalẽ evelia eta 8 kpikpui 11 ke maga gblẽ ɖeka afi míayire dzi Mose ƒe agbalẽ evelia eta 8 kpikpui 11 ke me le esia hlẽ ge ɖe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Yehowa ame ka ɖe nu wò le Mawu wo dome. Yehowa ame ka ɖe nu wò le Mawu wo dome. Ame ka ɖe nu wò kpɔ ŋusẽ eye ŋutikɔkɔe le eŋu. Ame ka ɖe nu wò kpɔ ŋusẽ eye ŋutikɔkɔe le eŋu. Ame si nu vɔvɔ̃ le eye wɔwɔ nu gãwo kple nukunuwo le nukunuwo ke míaƒe Mawu enyata sia le eme ɖem na mi be kɔkɔenyinyi ɖeke mele he sia me yi ke ƒo Mawu ƒe ŋutikɔkɔe nuwo elabe Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ye ƒo ŋutikɔkɔewo katã ŋu. Kɔkɔenyinyia Mawu me ye wòdo tso. Menye amegbetɔ me ye kɔkɔenyinyi do tso. Ke Mawu me ye wòdo tso. Via le yi ke Mawu ƒe tamesusuwo wole dzi ɖe míatoa. Via le yi ke edziƒo le dzi ye wòdzidzi le anyigba gbɔ la. Nenema ke Mawu ƒe kɔkɔenyinyi le mía amegbetɔwo gbɔ le mía amegbetɔwo ƒe nugɔmesese me. Amegbetɔ be ƒohe yi wòɖo kple Mawu la ye nye nu vɔ̃e wɔwɔ. Nu vɔ̃e wɔwɔ, nu vɔ̃e ye nye amegbetɔ be ƒohe yi ke wòɖo kple Mawu. Elabe Mawu la ame kɔkɔe ye wònye. Edi aɖeke mele eŋuti o. Yeta Mose ƒe agbalẽ evelia eta 8 kpikpli 11 gbɔgblɔm be ame ka ye ɖo ye le kɔkɔe ye be kɔkɔenyinyia ye wòƒo Mawu ta wòƒo Mawu ƒe kɔkɔe ŋutikɔkɔenyinyi ta. Ame aɖeke meli o elabe Mawu Yehowa ye nye ŋutikɔkɔetɔ ƒe fia. Ŋutikɔkɔe Mawu me ye wòso. Edi aɖeke mele míaƒe Mawua ŋuti o. Míaƒe Mawua Mawu kɔkɔe ye wònye. Nu vɔ̃e aɖeke mele eŋuti o. Ne míakɔ ye dzi la nɔvi lɔlɔtɔwo míahlẽ Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia eta 11 kpikpui 44 kɔ va se ɖe 45 dzi. Ke míahlẽ esia le míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia eta 11 kpikpui 44 kɔ va se ɖe 45 dzi. Elabena nye Yehowa miaƒe Mawu eya ta miwɔ mia ɖokui kɔkɔe eye mianɔ kɔkɔe elabena kɔkɔetɔ menye migatsɔ anyigbadzila suewo
blinkodo na miadokui o pipi bla en vo atolia nye Yehowa fiklo micho Egypt nigbandi be manye miape mawu eyata minoko kwe elabena kokwe to menye no biro to miakobe eyi mawu ponu na Israel viora ede edokui kofia Israel vio be mawu kokwe to yenye yeta Israel vio ha wano kokwe yo globe nyano kokwe elabena kokwe toye menye nyano kokwe elabe kokwe toye menye maoul epe du confiant ale ikene wano kokwe nyenye me wano mti kokwe me ale ike du kwa na sroma upe kokwe nyenye elabe kokwe toye onye ne du konfia ha ne wano kokwe wazon le kokwe nyenye me kokwe nyenye pe agbe nono ne wano du konfia pe agbe me alebe wa doje si du konfia be nye Yehowa maunu si okatato pe du kon eye du konfia no wa doje si be nye Yehowa nu si okatato pe du kon la e jebe du konfia la wa doje si Mouti kokwe nyenye le du konfia pe nono me. Maou pe kokwe nyenye la amare me kokble na o. Amerike ako maou pe kokwe nyenye akokble la. Amesia la ke maou adera la me agbe o man. Amesia ke anyabe yebe nu anye zoma vola me kokwe nyenye nu veve ye onye ne mi yo miaro kwebe nyenye mau pevio nyenye Kristo to nyenye mau subola nyenye Kristo subola ejebe miano kokwe yeta maule epe jukwan fiam yele osrombe wano kokwe ziale yenye kokwe tonene ziale ikebe globa yirabe amegbe tope pohe gbantola yenye nouvon wowo yenye na yenye nu ike kona edivana mi amegbe ton alebe miete na le maube gani nyigbo Bami me gate pona maou pwe gani ni le miape agbeme o. Ne mi do berane ha de ko trona ebe to akpa je me sera nyape gbedodora o. Ne mi la pa di le ridom ha me trona ha be ya tro yebo mo e akpo berare ameka la pa domno e la be mi le nouveau wom mi podi ale gbegbebe Maou mete ebeto trogededa ne wa semia pe kwenyi fafa plenya pe gododora one wa do ntinami o elabe mie podi elabe mie meko ne mie jibe maou wa do mia pe gododora nami ne mie do gbera ko ne wa do ntinami ne mie po gododora si ape kakareji Plepe doora ke ejebe mia no kokwe afi mia dogbera fia ejebe mia tri nouveau elabe nouveau wo no biro no to le Kristo ma ye pronami ba mie troazo amepodi nouveau edi ye onyele nyam ni nouveau edi onyelo na miano abe Satana vondri banana nous vont dionye olena le miapa louvon olena le miapa amebetoni ni la muba ne miel le cycle adjale ha nous vont siama le jojoge o elle avait
gbogbo me be di onye et c'est à maou glombe kokueto ye nye ne mia subo ila ne mia nye ya yepe du kola mia yo mia rokobe onye maou pevi yoni maou pe subola yoni Kristo yo me djelara que e djebe mia no kokwe e djebe mia tiri nouveau ne mie le kokwe nyenye me ne unti kokwe le mia pe agbeme que mia po dipo fiarupe ne nous ti kokwe le mia pe agbeme que afi mia djegbera gom gbera dodo gomera gbinya be gbera edo ma ugbo ho ye odun vo eyo zube amegbeto egbe satana va le hivia ale gbegbebe amegbeto gede ola omega jibe yo asewa glonobe enu ikenele wo ma menyo be nuvo onye be na trojime be na yirokio ma ne na bunuvo gomene ma wule na bia sosoke na onuvo kenele blanco blonba ele vonu drom na ye kakeme nene maye oliemo ma wike mie yoyomla nuti fafa pe ma wonye amenu veve pe ma wuye onye eye ma u kokwe to ye onye nti kokwe ye nyape nonome kokwe nyenye nonome kokwe to ye onye ediare kama le mu kene nye jibe mia nye ma u si atola ejebe mia de mia ro kwido dale edi popo amerokui to mouvon woma ala padadama efififima ahasi woma ekunya nyama ejebe lolo wa no miama mia de lolo fia mia nuewo mia lo mia nuewo ziale ici Maousi alon mia pe nyagbo alegbegbe be yo kovia a Kongovi kodera hiye siama yo va kuro mia pe nouvonta e yi Kristo vala e vale ntilama ye oji ye odno Maria pa doma ye Maria di ye onye ve onye vi Viale ike odimia hale ntila menene gake Kristo me wonu vuade ke o Kristo me wonu vuade ke o ko nyenye no ema eye bobo nyenye no me ema eye wo yeto ikenye mia hamiato ikenye maun so katatora eye wo epesi o kataji yeme dale efia de keji wo ke ne mia no kokwe nyinye mera ejebe mia sro Kristo pe agbenono eye mia zoro Kristo pe agbenono viale yo no he siama epe wona o epe nu popo epe menu veveo epe nu blai popo jigbodi ke no Kristo si yo no ye le ema ebe nu blani popona ma ole Kristo opui ozwi o won de siade ike o oge yo ate wo pe amagbeto ne wa pojiku ne wa da gake Kristo meda le de keme o to egboba e Valentina mera meda le yeto ikenyenya hamiato maunso katato pesere ke dio eye wo nom tilama ye o defiabere ne mie bobo miarokui eye mie setomune mau ye mie zole gbogbo mera ke
mi ma dale maudio kakene miele ntila mela ye miele zonzom la mi adale mauji eye mi awonu vun eye mau pe kokwenyi yike obere anu mela mega anu mi afi o e la be mi dale mauji ye ta mau fiare pe du kon Israël be mi ano kokwe viale ike yento yele kokwe nene ne me katro ne mo se pe agbali etongwa pipi etawie wiereke e pipi bla nevo enelia ela bena nyenye Yehowa miape mau eyata miwo miadokwi kokwe miwo miadokwi kokwe miasron kokwe nyinye miano kokwe nyinye me miwo miadokwi kokwe eye miano kokwe Maume blonne be du kombe no wa no di popo mo no wa no ahasi pa agbemo no wa no ekunya nyira pa agbemo no wa no fifi pa agbemo no wa no ahanu mu pa agbemo no wa no daka nu ikome ko mau ko Kristo pen ko tura be wa no agbesem no wa si awo mo awo mene ne ma ye onyin ke bohun de oglono ba one wo waro kwi ko kuwe ta afi mia yo mia rokio be minye Kristo tora ejebe mia no kokui mia no kokue nti kokue na no mia ma mia o mia rokwe kokue viale ike mau bia so mia gbonene be mia o mia rokwe kokue eye mia kokue nyenye nti kokue wano mia pe agbemera ejebe mia won e mia no nenia alebe ne mia te pogo le jipo fia dupela ne mia ga yire si agira no vilo no to le Kristo me mia ba hna le Petros pe agbale gbanto etagbanto pipi wi aton basere wi adeliaji que me laisse à anglais le mia peto Yesu Kristo pe nkoma que bon abe alesi amesi yomi vela le kokwe enela nenema ke miao ha mino kokwe le miape anyino no katama ameike yomi enya meka ameike yomi enye mau eyomi to via Kristo di mau ye yomi Kristo ye yomi eyo yomia ele kokwe yeta Bibla le mia nanam mia nyanyambe to bobo kokwe mabe amesi yomi vela le kokwe enela viale yo le kokwe nenema ke miao ha mino kokwe ela ba me ke yomi la ele kokwe yeta mia ha mia no kokwe no vilo no to le Kristo ma maui ke yomi maui ke mi be nyi be subola ye mi nye Kristo to mi je via yoma e wa plomi ko ire mau bola mau sera mau kokwe ye onye tanene gibe na subo mau na yoro kyobe mau subola ayoro kyobe nye Kristo tora ke ejebe na no kokwe ejebe na vli na domu se do kyobe kokwe nyenye na no yepe agbema ne le po nouveau kona kwa ke ejebe na je ejupupu goma be na sijo le nouveau bo e la be nouveau la na be kokwe nyenye ma no nuo aba teura le mawu ne mia yire jira ma hna pipi wia adenlia e Petro pe agbale etagbanto agbale gbanto pipi etagbanto pipi e wia adenlia lenge miele ela bena wonlo bena mino kokwe wonlo be aleke onlo be mi no kokwe onlo be mi ano podi o ne mi akodi kotare mi arokonu o
onwa bena miano kokwe elabena nyela mele kokwe onwa bena miano kokwe labe nyela mele kokwe nene maya kweto brema ta kokwe nyela nube vie onye ne kokwe nyemele wa gbemura ke metro jime ne kokwe nyemele agbe omura ke menye Kristo to elabe Kristo la kokwe nyele Kristo me Kristo nti ko ma nti ko ne wa mare be asubo la ke ejebe afina gogo la ejebe nti na ko ne wonti me ko la ke mate asubo mawo mate ayoroki obenye mawu subola yenye Kristo subola yenye mauto aoke abusan to nenye elabe abusan yenye edi podi ye podi yenye edi obefia yenye edi plenu vont pe to que Kristo menya nous vont pe efiao nti kokwe ple nti fafa be fiayo onye ta no bi no to le Kristo man ne esenyati fiara me dibe ne wa wodole wo jima wo tame susu ne na tro awodo so wo agbemu na tro awodo so wo agbemu na bia do ki o sebenare ke agbe yi ke no yelira agbema de wo koma wo pon kontia enye agbe yike ati agblombe enyi nti kokwe pe agbe nono bo wati agblombe kokwe nyenye le yeme ha ke abia do ki o sebe kokwe nyenye le yeme ha nenye be la hasi wom la do jesibe kokwe nyenye me le omo nenye be nana nyi ko no agbe pom anu alopa alapa danga nyebe kokwe nyenye me le yeme o nenye be nyi fiafi toye fina fira nyebe kokwe nyenye me le yeme o neli yenyebe tamesusu okwa tamesusu badaye ko nyina poli ye ko nyina ko yero oveli agbokwa nyabe ke kokwe nyenye me le yemo ne lono me le jimena o ko yero oveli agbokwa do jesibe kokwe nyenye me le yemo elabe ehia ba na ikloji e na bia sosoke cho Yehowa maun sion katagbo na hunu von gomena e la be bloma mesi hunu von gomera ya ko nu von sia ako ake amema e ya ga ko ye previ Yesu Kristo pe hu ako klo e pe nu von e pe dio katalem alebeno azu amikokole ye pe nkuma kafu ple akwetata ye jina mawu to via Yesu Kristo me amen viale ikem ye je gomenene ma enu make mi aga wonu ple egbedodora mawu nusion katato nye kafo mi doroti o mawu si mawu kokwe mi dakpe no resiata mi dakpe no ro amen vevio katata mi dakpe no ro on blain popota mi dakpe no do jigbodi kele wo mau kokwe si ko ire mi amegbeto yokonye nouvon lao yika edi sogbole mi anura wo jigbondi fiara o mau mavogbere kafu ple apedata yijino fofo won nyatisi ye ko de nyanyamena mira to wo dola ike menyera jira wo do sola ike menyera jira fofo kenya tifiara na wodo ne wa nye ekusesele amesio katonya siasege po jime alebene wa trosu ati walike eye wa le eku yikenya agbepeku va ope agbeme mauma vogbere mi dakpeno do wa menu veta mi dakpeno do desia deta bonu blaina mi
akɔnya ƒe nu vɔ kemi elabe mi do dzesi be si nyi vɔ le wo ŋkume la mi wɔ ena kɔ vi Yesu Kristo ƒe ʋu akɔklɔ miaƒe nu vɔ ɖoɖaɖa alebe ne miazu kɔkɔetɔ le wo ŋkume. Míekɔ miaƒe agbe kɔ da fi me nɔ awo Yehowa wɔ nublanui na mi ena trɔ miaƒe agbewo alebe mianyi kɔkɔetɔwo le wo ŋkume. Le vi Yesu Kristo ƒe kɔme ye miedo gbe ɖa fia le. Amen.